Okay, hindi nga din irugi mga kasin dati problem of the day tap no ti kasta katamas masapat ay madlang nga malpas. Sagudahan nga ti surat ni Pagayam Atikboy. Dear Kasin. Sakbay man ngayon iburay ti pakasarita kasinyong kablawang kay man itinaragsak ngal daw yu dita Nemers Studio. Kastamet ay nakablawak digiti padak nga na SM nga bibuya iti programa yo dito Facebook iti fanpage yung nga Dear Manong Nemi. Pagtawen akon iti 20 ket 7 kasin ngem awan pay una iti padas ko iti biag. Na dumaduma nga padas tijak pa'y napadpadasan. Ngamin, kunada nga underdevelop kano wenno nabayag kano ti development ko idi dumakdakelak iti ababaapan na abnormalak. Ta iti tawen ko nga 27 kaslaklag tawen nga 12, wenno 13, 14. Agtawenak iti 20 ket 7 nataenganak kuman ang ti panunot ken riknak kaslak labo marito kasin. Aklonek. Isong sa anak nga nakaadal gaputa nakapsot ti panunot ko, nakapsot ti ulok. Kumbaga ket sa anak nga kasla kadigiti kasadarak nga agpanpanunot saan kami agpapada ti kina alisto ti panagwerret ti panunot na ken saan kami nga agpapada ti rikna ti panagriknak basit labanag ket maragsakan akon iso nga rod nga aging ga itakasin ket aging ga idi 27 na ket awan na pulos ti padas ko iti babae. Na siyempre, bumarito pa lang arod tirik na. Siyak laeng mat kadagupan mi ngagkakabsat ti kastoy kasin iso nga inawawat dakmet dagiti kakabsat ko. Inananusan dak. Ket ni manang tina nga inaunami idita naulila kamin ademang iso ti nang kupkup kanyak, iso ti nang nangawat kanyak, iti pagtaenganda. Adda asawan ni Manang Tina kasin ken addan dua nga anak da ken ni Manong Jimmy nga asawa na. Ngem makipagnanaedak kadakwada. Manakaawat mo't ni bayaw ko ni Manong Jimmy. Dakkel mo ti maitultulong ko kadakwada. No anya ti ibaunda konforme nga trabaho ket aramide. No ibagada nga kuyugag inak itulnog digiti anak da di pagadalan da inak. No saan padalusan da ti arubayan, no adda ti patarimaan da nga kayak laki di nga tarimaanen, agdalos, aglaba, agidalimanag. Amok mo ti agtrabaho kasin. Isu na laeng tanong may papanen iti sabali nga banbanag. Ison ti pagkapsutak nang runa iti panagarem iti babae. Sakat kanaya nakakantsawan ni Manong Jimmy uno ni bayaw. Ay, nakagaggagat ka madlaunay bayaw. Ay, Manong, di ka pala, di awan ti panggap mo nga rumore Ay, papanak ko bayaw. Good, hindi ka makibarkada Tabaring no adamam amom nga babalasang. Kumagat makinubya ka matan. Mano ti tawad maun. Jakmat amo ti agara, Manong Jimmy. Ketsurwang ka mapainak. Jak amo ti agara. Baka jak tumala amo ti aramidak. Ibagbagak. Iti babae no as pagagarigan ta armag Manong. Kat padasim nga min Ay na, unay ka muten bayaw tikboy. Kaano nga rod nga makaasawa ka? No, managbabayin ka mat.
Adanto lata, manong. Saan pala siguro nga ita? Tulungan kay pelain kini Manang Tina dito. Ay na, mabalin mat nga dakam latat mga obra da kitan. Yung kakit di makipagpagayam ka di kita arita karuba. Di telaan mo. Amangan no mamamum tumaten, tiagbali nga katakunay na mo itibiyag, bayaw. Painak nga road, manong. Kinmesa. Baka gungot ni Manang Tina. Aumot nga road ti trabaho. Ay na, kitagsapon ka ti trabaho ma. No kwarta ti kasapulam, awan ti problema, awan ti parikot ka dita. Ne, api dita manong, kitikang ka ti kwarta ma. Ay na, unay ka mo timbayaw. Tapos saan ka matakakaasi? Tandan mo mo Kanayon mo nga, tulnog ka, no? Da iba umiging ka, kasla ita. Daldalusam ti arubayan, da imbaon ni Manang mo. Tuloy mong tulayan yan, ito no madamdama. Tane, rumor ka. Ngagpaspasyar. Sang ribo mo dito Manong Jimmy. Kito mo na. Tapno no, adda chicks nga madalapos mo. Adda pangilibrem keng kwa na. Adda ayamot. Awan ti chicks ko, Manong. Agsapul ka nga ro ti chicks mo, bayaw. Di ka la. Alan, sayang ta kinatarakim. Talaga nga jak amo ti agaram, Manong Jimmy. Iduling ko lag diti kwarta nga inted mo kanya kon. Tay gatang kon to iti badok. Ni gatang kon to iti makan. Ay na, unay kamutin aya. Kumakat kadetang katawid mo, ading ko, bayaw. Nakaaduka ko man Deta nga kinatarakim. Ado ko man ti babae nga pinagsangit mo. Ay, diyan nga rodam mo ti agaram, Manong Jimmy. Anyang karod ti maramidak. Surwang ka nga rod. Ay na, nakatangtangkan mo naman di ulo mida. Ala, nga agarwat. Tarumor ka. Sanggat nga dakalata dito balay. Ay, bagbagaman nga min dito kapsat mo. Bakit? Anya manan. Anya inaramid na aya. Ay, awan mo tinaramid ko, Manang. Ay, deta nga road. Durugak pa yun nga mapanagarim iti babae. Inikak pa yun di kwartana. Kat? Di na nga road kayat. Di mit pulos rimrimwar. Hintuloy na lang tamo ti trabaho na. Ay na, aping amin nga pilitim ayano, di namat kayat. Kan amumat nga sa bali ni Tigboy. Saan nga kapada, di ka edad na nga lalaki. Ang masursuro naman detagat, no kayat na. Bagak pa nga surwag isuna. Awan nga rati amok nga arman, Manong Jimmy. Ay na, babaam latan ni Manong mon. Saan mo nga dingdinggan? Basta ilipas mo lata ti trabaho, na di patrabaho king ka. Aywan gayam. Manang, manipod ita, manipod to no bigat. Uri saan mo nga itulod di kiti ubing, nanangalakit ti sundo da. Ay, ada ti service dan nga, pagluganan da nga, mapaniti pagadalan, kanagawid dito balay. Mula am to man jelikod, mula am tinatnateng. Detakat ngamin ta. Kasano ngamin nga makarwar ni Tikboy, bakit? Kat nakadadong ipatpatrabaho king kuala dito balay. Dapat kat, rumor ko mamot Tabaring no dalapos mo't iti balasang nga makurso na daan na. Ay naku, si Kamat si ka Jimmy, saan mo nga ipilit pa? Ita talaga nga, ubing-ubing nga rod ni Tikboy. Awan pa iti panunot na data. Taurin no 2070 taon nan. Barito pa'y laeng tirik na kan panunot na. Apay palubos mo, Tikboy? Manong, palubos mo nga, di kan to makaasawa? Baka agad sa kan to lag-asawa, ito nagsarsarukod kan. Ay na, saan mga pilitin na no, di na kita agasawa? Aman Manong, agasawak tumatlaang, saan pala ka dagito Tado ti papaobra ni Manang Tina. Datalatat panunutin mo na ading ko. Saan mo nga dingdinggan ni Manong mga Jimmy? Datang pinapuro inaaram ti muna. Masaya nga naklangarod ti kinatair ni ading mo. Kat madingarod nga, dinarod kayat. Ta saan nga normal, ni Tikboy lakay. Ay na, dantolat tamod Ala, sige. Saan ka nga rod apilitan na yun? Ala, mangantay nga rodan.
Kat na bumaawan dati kanin tayo. Yung kay subli dati Tupperware ken ni Mestra nga ana manang ni Mestra Irene. Ay, dita balasi manang. Wan. Sige manang. Amo ting rutin tayo nak manang. Agawid kan to adagos at aday paubraking ka. Anya ka di dyan manang. Ingkan to isa lapay digiti in washing machine ko. Ay, sige manang, into no makasubliak. Inak lang orki pulang dati Tupperware kani Ma'am Irene. Alang arod, agan anad ka. Data pa naglasat mo Win manang. Oh, tikboy. Si Kagayam. Ay, yes, ma'am. Apay. Ma'am. Ay, pasensya kan Nakaparabalayak laeng. Madama nga di dalus ko. Kat ni. Jak pinaisuot ti brakon. Ay na, Diyos ko. Anya ka di data? Ipulang ko lang ko madati Tupperware nga binulod ni Manang Tina. Ma'am Irene. Ay, alam mo tilin. Akit kumakit kinargaan mo Ay, awan mo ti amok nga ikargak, ma'am. Kung naklaeng, lukluk ko yung kalaeng, tikboy. Ay, kadi, ma'am. Hala, sige nga rod. Pakibagam to kin ni manang mo Thank you, ti panangipulang na. Ay, sige ma'am. Ito nakaisalapaya kon kandi kiti linabaan ni Manang Tina. Ken adda ni Manang Tina di silinda. Maturog siguro. Una yun. Nakitak manin ni Ma'am Irene nga nakaparabalay laeng nga nakakipkipid di short na. Ken nagpapakita deti puunti barukong na. Ay na. Ditan. Ibaba ko ti short ko. Tas tamat ti brief ko. Nakalakmot ti siritaw ti silid ko. Akid maklaan. Kat imaginik ni Ma'am Irene. Imaginik ti tinakitak iti nga langana. Nga agpaparang ti puon ti barukong na. Ditan. Marik na akon. Ma'am Irene. Ma'am Irene. Imaginik nga awan ti suot na nga kamiseta. Imaginik nga nakabraken pantinain ni Ma'am Irene. Nagganas yun. Nagswerten to ti maasawa ni Ma'am Irene. Api nga nga awan pa'y asawa na. Unayin, siya kumati maasawa na. Kaya't nangarod mo, tikas kanyak nga saan nga nakaadal. Awan trabaho na. Siya na bale. Uray imaginik latan ni Ma'am Irene. Letan, imaginik nga awan ti braken pantinan. Imaginik nga awan pulos ti suot nan. Imaginik nga lamo-lamo laingin ni Ma'am Irene. Ditan. Nagimas yun ni Ma'am Irene. Ditan. Mapanin Ma'am Irene. Napanan natin iduldulin ko nga tisyon. Tapunasak matlaing dito Baka no makita ni Manang Tina. Winon ni iti ubing. Winon ni Manong Jimmy.
Ay weng gayam, tikboy. Manong, ada gayam papanakin to no malem. Bakit mo ti sumurot? Ay, no, nagiinom kayo manong. Sa anak latang umumahin. Diyak amo ti aginom iti arak. Kaya uray may isa lang nga bote nga beer, di mo kayat? Kino may isa, adda di kiti babalasang nga kadwami, di kiti kaubraak. Ado ti babalasang nga dakwada, nabipindas. Adda nga mi nag-birthday nga may sa kaubraak. Ket kunak, anya nga tanong ebak ni bayaw kunak, tayam amok kadagiti babalasang nga kaopisinaan mi. Mapainak manong, ubing dagi jay. Inauna kang isuda. Uray pa manong. Kahit dangarod mo titikas kanyak nga wan trabaho na. Ken may isa. Sa anak nga nakaadal, manong Jimmy. Kiisuda ka mga opisina da. Ay na. Nataer ka mat. Amom kadakwadan, no makita da kan. Bale wala kadakwadan nga saan ka nakaadal. Basta gwapo kahit dan. Saan tagwapong bayaw? Mabainak manong. Anya nga rod, adda kalatan ito balayan. Imagine kalatan. Apay, ti amom, jak amo. Ti anya manong. Ket. Ore no ibagam nga di mo amot agarem. Ore no di ka mapilit nga nga makiam amo ka di babae. Amok, nga no may sa ka di silid mo. Adar aramidim nga sa balay. Anya? Agpay sumat. Saan ka de? Na minsan naduktalak. Nakatado tinakaibel nga tissue di pagbasuraan di silid mo. Ala ni manong Jimmy mat. Agpay sumat. Maangot kumatkat. Ala. Agilibak ka. Saan na bale? Bayaw. Gagangailaan nga aramidin ti baro day ta. Angin kumagat. Ti umapay sumat din Alisto lang nga maka-score ka iti babae, iti balasang, no kayat mo laeng. Kayat mo nga rod nga kastakan tulata ka na yun Kayat mo nga rod nga imagine kan tulaangan. Bayaw. Bayaw mo. Agblablas ka pa yun mabain ka. Adda nga nakababain dahita nga raramidem. So nga no syakti ka, agarem kan, tulungan ka pa bayaw. Saan latan manong? Ay na, talaga nga nagkapsot kan, bayaw tikboy. Ape anyaman ng timbagbagaking ka ni manong mo. Ading ko tikboy. Simurot ka kumaking kwa na tabantayam. Apay nga bantayak ni manong Jimmy, manang Tina. Kitla kayo matisunan. Bantayam tamangan no, ada sa baling aramiden na, no kadwa na digiti ka opisinaan na nga mapandag di jamming. Ay na, amok ni manong mo. Sakbay pa nga nagamamu kami, sakbay pa nga nagasawa kami, ada ugali na nga mahilig iti chicks. Ni manong Jimmy, manang? Angin minukid diitan Idita nagasawa kami, kan adan anak mi, angin jakla mo baka da ilimlimad na. So nga mayat kumano simurot ka kinkwana, tapno no masiputam. Tasyak kat awan ti gundaway ko nga mang sipsipot kinkwana. Mabainak manang. Ala. Di ka matkid di nga pilitan. Aywan. Dalo samto di kwarto mi, tada nga min papanak. Aywan manang. Sukatam to di kiti bedsheet Wan manang. Kang kanto ti gatang mo iti baro nga tsinelas mo. Ken baro nga short mo. Ay, agyamanak manang. Daan deti tsinelas kon. Kaya't ko ti baro manang day sandal. Alay kang kanto. Tandan mo nga agub-ubram di balay. Ay, thank you manang. Ala nga rod, panawang kan, ading ko.
Sino nga taday ta? Maglaing takalkalpas ko la itay. Ken nadalo sa akon deti nagipugsitak. Inak man ibiling nga dagos dagiti tisyo nga pinagpunas ko. Makitan to manin ni Manong Jimmy. Mabit laeng, umayen. Sino ka di dayta? Umayen. Oh. Naimbangal daw mo? Ay, naimbangal daw mo, ma'am? Sino ka kadi? Sino ka di ti masapulyo? Dito iti balay ni Jimmy, saan ka di? Ay, wen ma'am. Ni manang tina nga asawa na. Iso ti manang ko, kapsat kuno kwa. Siya kayam ni Tikboy. So dito iti balay da Jimmy. Wen ma'am. Sino kayo ka di, ma'am? Awan da ka di? Awan ma'am. Di tapay si Mangpet. Nabayag ka nga, agiyan ito yan? Ay, nabayag mo tin, ma'am. At nakura nga sa nga pulo atawen. Kasta ay ha? Ay, ape ka di, ma'am. At ka di masapulyo. Kini manang tinaw, ni Manong Jimmy. Ta ibagak to tinto no sumangpet da, ma'am. Never mind. So, kapsat mo ni Tina nga asawa ni Jimmy. Ay, wen ma'am. Ay, sumre kaya, ma'am. No, saanin? Adala sa lutsude. Ay, anya ka di day, ma'am. Kanayon da ka di nga kuy-kuyog, nurmurwarda? Ay, saan, ma'am? Sa bali mo ti trabaho ni Manang Tina ken ni Manong Jimmy. I mean, no awan ti trabaho da. Kanayon da ka di nga rumrumwar? Saan mat, ma'am? No, kadwada di kita ubing. Angin man manulaeng. Ta kanayon nga datarwar ni Manong Jimmy. Na I mean kadagito, nga panahon. Ay, un ma'am, kanayon lahat tama da rumor ni Manong Jimmy. Ha? Papanan na? Ay, Jack, amo ma'am. Hindi na matibagbaga kanya. Ngayon din na uding nga remor kat kadwa na kan di ka opisinaan na ma'am. Ape ka di ma'am? Awan. Kahit ko lang nga maamuan. Siya gayam ni Joy. Ay, siya ni Tikboy ma'am. Awagan naklatan iti Joy. Saan ako nga awagan iti ma'am? Ay, pasensya kayo ma'am. Nerwama kami nga ma'am awag ko no oresin no ma'am. Nang runa no kaskada kayo nga langanak nakaadal. Sige. Makaamukan. Nisot kahit mo nga iawag kanyak. Ayun gayam. Ada ba ti Facebook mo, Tikboy? Facebook ma'am? Ada ma'am. Ape ka di ma'am? Baka kahit mo nga iyad na. Tano at dadno damagag. Kat i-message ka no ka. Anya ti damagin nyo, ma'am. Awan pa iti mapanunot ko ngem. Ape nga dadamagin nyo, ma'am. Basta. Sige, ma'am. Awan mat kiti dadakis na, ma'am. Awan mat kiti ti problema no dagdamag kay lang. Dahito nam, i-work ko lang ti cellphone ko, ma'am. Mabait lang, ma'am. Nakaipanmat dito panpils ti dirmanong nemi. Nagbuyak amin iti aldaw. Dati ma'am, tinagan ko ma'am. Mabait lang ti search ko. Taiyag ka kat i-accept mo adagos. Tap nag-friends ta. Sige ma'am. Sige dati ma'am? Yes. Medyo naka-filter dita. Naka-swimsuit kayo ma'am. When Magus-gusto namin nga i-post dagiti ladawan ko nga nakabikini. Sa bagay,
Sexy, bagay ka na kayo, ma'am. Oo, sige. Ah, nice meeting you, Tikboy. Um, nice meeting you too, Ma'am Joy. Unayin, naglapsat mo din ni Ma'am Joy. Kinapi nga nga. Damdamagin na damanong Jimmy kani Manang Tina. Kinapi nga nga inyag ti Facebook. Anya nga tati damagin na kanyak. Kinasino nga ta isuna. Agor ka? Kalkalpas ko itay. Nim makaumamat ni Ma'am Irene. Oreta nakaina na akon. Ni Ma'am Joy. Ti imagine ita. Ay, teta. Ibaba akong t-shirt ko. Kat, agkidem akon. Kat, imagine kon. Ni Ma'am Joy. Ya, Ayun kaya, Manong Jimmy. Oh, bayaw. Damdamagan na ka ni Ma'am Joy. Itay malam. Tikal lipas pangal daw. Anya? Sino ti ko nam? Ni Ma'am Joy. Manong Jimmy. Ay, Joy. Oh my God. Inta di taruar. Manong? Baka mangig ni manang mo. Ape, Manong. Basta. May katitiruar. Anya ti ko nam? Imay ni Joy dito balay. Amu yun ni Ma'am Joy? Manong Jimmy? Anya ti bagana? Awan met. Nagdamdamag lang, Manong. Damagin na ka, angim awang kaimit nga duwakin ni Manang. Awang pwede kiti ubing. Sisak lang ti adad ti balay itay. Kan anom ka di na, Manong? Agam amu kayo? Agkatrabahuan kay kadi? Saan mo ibagbagakin, Manang mo ang di may nga babae dito eh? Ha? Apay met, Manong. Basta, saan mo nasaludsudin? Unay mo ti nga babae. Binagaak na saan mo umay dito eh. Ikang katikwartan. Ha? Dito ti 2,000. Ang kanto igatang tiket mo igatang. Ngimbayaw pangaasim. Agkarika kanya. Manong, saan mo nga ibagbagakin, Manang mo ah? May ipapandi ka di nga Joy. Ha? Apay ngamin, Manong. Basta, saan mo nga maawatan natin ko? Da ka di basol yung ka di nga Joy, Manong? Ha? Kasla ka jay? Nakautang kay ka di? Saan mo nga damagin tayo? Basta, pangaasim Tikboy. Agkari ka kanya. Ha? Tano adakit dawem. Itid cooking ka. Nakurang nita 2,000. Nga igatang mo ka digiti kahit mo nga igatang. Nayunak to. Into nagsweldo ak. Basta saan mo nga ibagbaga kinimanang mo, maipapan ka day nga Joy. Alawan nga rod, Manong. Pengat nga ini kanak ni Manong Jimmy ti kwarta tapno lang jak ibagakin Manang Tina. May papan ka day nga Joy. Baka tabasol ni Manong Jimmy. Baka dautang ni Manong Jimmy. Ano? Basta. Malagip ko manin ni Ma'am Joy. Kitaik man tiladawan na. Ni, ada ka barbaro nga ipos na. Nakabikini manin. Ay na. Makaayo kin makagargari nga talaga ni Ma'am Joy. Agminarpay na ti mungay ti barokong na. Una yun. Sapay. Naibus de ti tissue kon. Sana balin. Aramatik latan de ti muring ko itay. Isulatan ti pagpunas ko. Uray ta siyak mo ti mang lablabat ti arwatik. Isum ko deti ladawan nga kay pupus ni Ma'am Joy. Agkidimak manin. Ag-imagine ak manin. Ni, naguli ka. Ada nag-message. Nimit Ma'am Joy ti nag-message kanya.
anya ti Abraham tikboy. Ha? Api nga tanga amuna. Amuna nga tanga da aramidik nga imaginik isuna. Saan mo siguro? Nagkataon la siguro. Replyak latan. Ibagak nga nakaida akon. Yatan, nagsenden. Agtatayp isunan. Anya nga api nga ta nalagip na. Api nga ta nagchat kanyak. Huh? Maturog ka din ni Manong mo, Jimmy? Nagkaidada ka di kin ni Manang mo? Api nga ta nga damdamagin na. Ni. Amom? Nagtaer ka? Na? Guwapo kang kasla ubing-ubing ka, kunaan na kanyak. Ala? Adda ka dinobya mon, kunaan na kanyak. Ni api nga tanga damagin na danobyak. Huh? Awan pa'y kunak Awan pa'y ma'am. Awan pa'y nobyak. Tawan mo't nagpaiso. Kayat mo ti maaddaan iti nobya kunana kanyak. No da iyam amuna kanyak. Saan laingin? Jak tumanlaam mo ti agaram. Ha! Api kastoy. Apay nagsend mit kanyak tinadawan na nga. Nga lamo. Siyak, di mo kayat ngagbalin nga nobyam kunana. Isuna ka di dayta. Ay winiso. Makit-kita mo tanti. Barukong kan. Tetin. Ala. Hapi nga ta. Ay, Diyos ko. Mapanta. Ririk na akon. Ala. Ni. Aguri ka. I-save ko adagos detin siya nga picture kanya. I-save ko adagos amangan no i-remove na. Amangan no yan send na. Ni nakatadun. Di ka magargari kanyak. Available na. No kayat mo, siya kung tinubyam ko na. Ala. Mangluklukon samad deti nga Ma'am Joy. Ni, jak manglukloko ko na. Apay kaslam mo na ti pampanunutek. Diyos ko. Ala. Umayak to no bigat dita. Into no siksikalain ko na. Ape nga tanga umayin to no bigat. Seryoso nga tayo suna ni Ma'am Joy. Agang angaw la dito Mang 3-3 plus siguro. When no nabartek. Kit pag-aangawan na klaang. Sana bale. Na-isave ko mo ito, hindi diladawan nga insend mo, Ma'am Joy. Di takapay lang. Aramatic deti insend mo kanyak na picture. Agkidemak. Kat imaginek. Detan. Ma'am Joy. Ma'am Joy. Ma'am Joy. Nula ko masaan nga ang angaw deta. Mayat ko man, Ma'am Joy! Ay, Ma'am Joy? Api nga naklaat ka, tikboy. Saan ka di ngayon bagak matking kang umayak? Ay, ti amo
Agang angaw kalaang, Ma'am Joy. Langak ba ti agang angaw? Seryoso aktik boy. Ay, opay mo't nga imay ka, Ma'am Joy. Saan ka di ngayon bagaking ka? Nga no awanton ni manang mo, no siksi ka laing dito balay. Umayak nga umay. Ngim apay. Basta. Sa dino ka dito silid mo, ha? Abi nga damagin yung ti ayan ti silid ko. Dito ay? Ala, nakababain. Diyak pa nga nadalusan. Ma'am, sana bale. Ni, apay nga ngayon lak mo, ma'am. Ala, apay nga ikatin ti kawis mo, ma'am. Apay, di mo ka di kayat? Ha? Bakit isubli ka no, di mo kayat? Ay, kayat ko, ma'am. Ang damagig no apay. Kursunada ka nga rod, tikboy. Ngamin, nataraki ka. Ken, pacheck nga awan pa itipadas mo. Huh? Kwa. Awan ngagpay sumam. Yan tangay ta, siksi kalaing dito eh. Ikatamutin ti kawes mo. Okay ma'am. Tarugyan tan. Tian niya ma'am. Amumlatan Kaya't mo kadi nga maadaan iti padas? Padas nga. Kaya't mo kadi nga mapadasan ti. Maitayok. Iti langit. Ko. Kaya't mo kadi nga makapadas. Iti sex. Sex? Ko. Come on. Ala, tulungan ka nga mangikat iti t-shirt mo. Huh? Ko. Ni, api nga. Imbabawi mo yung laktari daw, ma'am. Ay, may mesa ka mo dito balayo. Saan ka di? Awan mo ti sumunat. Awan, ma'am. Ito no malamda pala sumangpot, ma'am. Medlagayan. Mas kampante akno amok ka saan nga nakalak. Malay ko. Amangan nora mo sinak. Anya? Sikaw lang nga rutin mo na nga naglabusin, ma'am. Di kahit ko asawan, amangan noranggasan nak. Amangan nudang ranak. Saan, ma'am? Saan kong makaramid data? Sigurado aklaan. Tapno na makatarayak adagos, malukat ak adagos tari daw. Sige, mayat lang tamat, ma'am. Lay ba bang short mo? Tarugyan tan. Sige, ma'am. Diyos ko, makapadas ak mutlaeng ng itimakon ko na nga sex. Saan laeng ng iti dakulap ko, tir aramatig. Mapadasak mutlaeng deti apalak laeng kadagiti padak nga lalaki. Daytan. Wow! Afi nga mas dao ka. Italaing ngamin nga makakita akti. Daytoy? Saan mo lang akit kitaan? Mabalin mo nga aprusan, mabalin mo nga agkan, komporme nga kayat mo nga ramiden. Talaga, ma'am? Ay. Agginda ako, nagdataak. Kat aramidem ti kayat mo nga aramiden, tikboy. Una yung gagasat kumutan. Saan kun nga kasapulan ti agaram? Suna mismo tinangayat kanya. Ay, sige, gundawaya ko na. Agur-urayak tikboy. Mayan, ma'am. Pasensya kayo, ma'am. Diyan ka mo ter aramidig. Aramidig laing di kiti mabibuyak no kwa. Sige, sikati makaam mo. Apay, ma'am. Saan mo nga agkan ti bibig ko? Titulatan na rin din dado mga pasit ti bagi, ma'am. Makaam mo ka. Basta saan ti bibig? Ay, sige, ma'am. Dito nga rin barokong ti pangrugyak.
Unayin. Unayin, ma'am. Ay, ay, isarting yun, tita. Ay, Manong Jimmy! Ang chikamet! Joy! Ano dito yung naramid mo? Apay, dakis ka ni? Manong Jimmy, apay nga ka. Siyempre, tinawagan nak ni Joy. Imbaga na nga duduwa kayo laing dito'y balay. Nga no jak umay, adda mapasamak. Anya? Kitagpay sumat. Adda mapaspasamak kada kami, itibayaw mo. Joy. Manong, aguri ka manong, bripak pa manong. Sika man manong, agasirik katisilid. Pasensya kan bayaw. Ngin bayaw, saan mo pa nga maawatan dahito nga mapaspasamak? Kasayatan ng aramidem. Agbado ka ta. Rumor ka palaeng. Ikang kati kwartam. Dito isang aribo. Ang kapelag merienda. Tagsarita kami kini Joy. Apay nga makikita mga lamo-lamo ni Ma'am Joy. Ay kwa. Diyak mo nga nga lamo-lamo isuna. Basta, agbado kan, tarumor ka. Takasarita klaeng ni Joy. Ading ko, bayaw. Sige, Manong Jimmy. Dingayit mo sa uwan, Manong Jimmy? Agda relasyon nyo ka dahi nga Joy? Idi kwa, bayaw. Ginupid ko ti relasyon mi. Mamati ka kuma. Kat saan ko man nga maamon ni manang mo dayto, ita sigurado nga, agsakit laing tinakim na. Kahit mo ka di nga, agsakit tinakim ni manang mo. Ngimapin ngamin nga nakirelasyon ka kaday nga Ma'am Joy, Manong Jimmy, agasawa kayo kin manang tina. Day tatidak ka lang nagbidutak. Aglunek, nga nasulisog aklaing king kwa na. Ngim na amiris ko mitlaing tibidot ko bayaw. Iso nga pangaasim ko ma. Saan ko man nga maamuan ni manang mga tina daytoy. Uray ta, saan ton nga umay day nga Joy ditoy. Pinangtaak. Uray no, anya ti mapaspasamak. Nasken nga saan nga maamuan ni manang mo. Pingamin ngo, ading ko, bayaw. Pangaasim ko ma. Nakasalalay king ka, ti pamilyak. Ti urnos ti pamilyak. Diyak amo no, mapakawanak ni manang mo na maamuan na nga. Nga, nagaramidak iti dakes. Aklunak, dakil ti basol ko king kwa na. Ngim agbababawi amo ti Diyos dayta. Ngim nga, agbabae ka manong. Kinapin nga nagasapsap, apin nga nagasangsangbot ka, ti amok nung makapadas ako, iti sex. Pasensya ka na, pakawanan nak, bayaw. Nasaysayaan awan ti napasamak kada kayo. Tapno awan ti sungsung batam king kwana. Dakas day nga babae. Kat ti kayat na, dadailan na ti pamilyak. Ti pamilya tayo. Aramid na ti kasyay, ti mangsulisog, ti mangrakrak ti pamilya. Bakit di ta nasapsapa pa nga, na nakiwin na swasak king kwana. Ikarik nga saan kunton nga aramidin ti manglipot kini manang mo. Ikarik bayaw. Iso nga pang nga asim ko ma. Urean niya tikid-kid dawom kanyak. Itid cooking ka bayaw. Dito ni, kwarta. Adungay titid mo nga kwartan manong. Awan mat may gatang nukuan. Alakit ornong yung maading ko. Bayaw. Basta, panunutim nga nasayaat. No ibagam kinimanang mo tinaamuam, tinaduktalam, may papan kanyak. Amangan no. Saan lang nga ti relasyon mi nga agasawa ti matadael. Panunutim digiti ka anakam. Narigat no maadaan da iti. Makun ko na nga broken family. Iso nga pang nga asim bayaw. Agtalinaid ko mga limod da ito eh.
namnamaik ka di dayta, bayaw. Ala, basta lagi di mo to raramidin ng tinaramid mo ang bayaw. Wait. Ken i-block mo, di dyan nga Joy. Tapno awanin iti komunikasyon nyo. Sige nga rod, bayaw. Basta saan mo nga ulitin bayaw? Uwin bayaw. Ikarik data. No jak la pinanunot ti ko na ni bayaw kasin nga posible nga marakrak ti pamilyada no maamuan wenno ipulong ko isuna kinimanang ko. No jak la pinanunot dagiti kaanakak amangan no naibagak kuman kinimanang tinaduktalak. Sakit nakasaksakit tinakam ko kinimanong Jimmy kasin yung gaputa gapuken kuana ket napaayak nang namnamaak iti apagdarik matlaeng nga mapadasa konti bagbagada nga sex. Tagayam ket pakulo kano amin ni Joy tinapasamak inrantana nga kunwari ada mapaspasamak kada kami bayat ti idadateng ni Manong Jimmy. Taday tamot tin explain na kanya. Sinet up nak kano tapag selosen nak ken kasla pa ng pangtana kanon ken ni Manong Jimmy nga aramiden nati amin tapno laeng madadael isuna ken ni manang ko. Ngem jak amon no nya inaramid ni Manong Jimmy ta saan maten nga nagparparang ni Ma'am Joy kasinyong ang madadagiti gundaway nga no makaibagbagaenak ken ni manang ta ti naganus a panunot ko maliplipatak no daduma nga nagkariak kini Manong Jimmy nga jak ibagbagaken manang tinapad naduktalak. Ada digiti gundaway nga maigalisak kuman angem mapigilan nakmat ni Manong Jimmy sanak to papetpetan iti kwarta sanan to ipalagip kanyak. Nagistayan kan nga naigalis bayaw. Dandanim na ibagad iti sikreto tan. Ay gaya maya, bayaw, manong. Deta ni, igatang mo iti ana. Rumor ka belang. Tabakagit no maistoryam kin manang mo, di saan mo nga rumbing nga istoryaan. Papanak nga rod manong. Kit ingkag paspasyar, ingkag jemol, ingkag shopping, kumpurme. Sige manong. Kadaging gaita kasin yung nagsubliak ti dati nga aramid ko nga tunggal makakita ak iti makagargari iti rikna. Agpupukak iti silid ko. Ket babaen iti dakulap ko. Paragsakek ti bagbagik. Sayang kunak ta ada kuman padas ko no natuloy daydi. Angem siguro akat saan nga iso ti naikadeng nga first time ko umuna apadas ko. Kaanon to nga ta? Dahil si Jack matong batan. Aging gaita kasi nyong mangnamnamaag nga danto madlaeng tima ko na nga umuna nga padas ko. Kanayo nak natagbibuya ti programam, tabaring no makapidutak iti adal kunak. Kataging gamot ita, ket di pa'y ammo ni manang tina, nga iti naglabas, ket adda inaramid ni Manong Jimmy, nga sigurado, nga pagsakitan tinakam na. Ngam nakitagmat kasi yung nga patsikmat nga saanen nga agar aramid iti madi ni Bayaw Jimmy ken saan maten nga umay DJ Ma'am Joy aw met ti sabali nga babae nga umay iso nga patsik nga insarding nga talaga ni Manong Jimmy ti aramid na ngem di daduma nga no daduma adda ti gundaway na nga maigalis-galisak
baglakid di takanayon lat tabot gada ni Manong Jimmy. Ang iminton kaano nga ta nga mapagtalinaid ko nga limod dati limid mi kini Manong Jimmy. Dahil tatijak masungbatan kasin. Dahil yung arod di ba kasarita kasin kitag agdamagak man no usto tinaramid ko nga inlimed ko laengen tinadoktalak may papan iti aramid ni bayaw ko. Alang-alang ti kinaurnos ti pamilyada. Alang-alang kadigiti kaanakak. Gusto ka di ti pangedeng ko kasin wenno rumbeng na laeng nga ipudnoken manang ko. Gaputa karbengan na nga maamuan ti amin nga aramid ti asawa na. Dahil ito nga di ba kasarita ket sapi ko mata may kandak ti balakad kasin agyaman ti anos ken laeng mga nang tedbiag dito nga surat ko. Pasensya ka no narigatang ka nga ng urnos. Ket more power to your program, kasin, and God bless everyone. To'y mariribo ka na pagaya mo, Tikboy.